hata aunze mofwa aunze. Doms mbili zimeharibika, zilichomeka ndani, haswa zile vitu ambazo ziliharibika sana ni mali ya wanafunzi, vitanda, mattress na vitu za kutumia kama boxes, uniform na vitu kama hizo. Dormitory yenyewe imeharibika lakini haijaungua yote. Ile kitu ambayo imeharibika sana ni paa na vitu kama hizo, madirisha na vitu kama hizo. Ningeuliza tu vitengo vya security kiongozwa na Madam OCPD na OCS waweze kutilia mkazo na kutilia manani kuwa kwamba usalama wa wanafunzi na mashule yako sawa, na pia na shule administration ya shule pia hakikisha ya kwamba wale ma security guard ambao wanaajiriwa kulinda kuweka security katika hizo shule wako kazini, sababu hizo visa viwili vimeleta matatizo katika kwa wazazi, na ni hasara kwa wazazi, sababu lazima wazazi tena waende kwa mfuko waweze kununua zile vitu ambazo zimeharibika.